جنابند نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 16 طبق 2025 شمی لبریکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن جمع نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی بر آپویه. شاگرد فرماندار امیر محسوم korkmaz اگید پنگا و دیروکی یا 15 طبقه به مراسم اکی پیروز کرن. مراسم پیروزباهی لتونرین برخودان پیکاد. ده مراسمی ده فرماندارین هپگی آمد مالازگرد سید خان درسم سیدار هشتانین بروار اورمیه و شریف آمد گل و گلگیری لآمده بون. جه فرماندارین هپگی آمد مالازگرد لسرگیرینگی واتای روژه آخفی و گد بینگا و 15 طبقه و مشا کرده آزاد. آمد مالازگرد دستنشان کرد که ایرو شاگرد فرماندار اگید و مشا آزادی مزندکن. پشتی آخافتنا فرماندار آمد مالازگرد پیروزباهی به ستران و گراندنا گوونده دوام کرد. آزاد باخ بوی گل کرد بوی خواه شر بکی بوی چاندا خواه بوی نرخ خواه بخواه آزاد بیشی گاوا 15 طباق شگا دست بکی بی بینگه فرمانداری مزن اول عگید هر 41 ساله داگرکاری تجارا نکار بی رحی 15 طباق تنه بکی 15 طباق بی وسیله اگر ایرو گلی کرد ناسنامه خواه با آزاد به سربلند دینه زمان به خودم در کویسه رحی 15 طباقی گلک حوال عقید در کته گلک قهرمان در کته هم در ظلم داگرکاری تجارا رابشوندا نبیده او ترافیک پیشافی کرده انکتن خونه کی نور تکوشینه کی نور دیدن نشم و از باره اف خونه نو داشت ترجیبه یه سالا و بره یه 15 طبقه همه daha سرکفنه مزن بگیره لباکور کردستان و ترکیه لگلک واجران روژا و جین 15 طبقه هات پیروز کرن. لرهای جوانان لگلک تاخان 41 سالوگر روژا و جین پیروز کرد. لمردینیجی لهمو نافچهان روژا و جین بجوشات پیروز کرن. لنافچه کربورانه حتی درنگی شوی فیشکین هوایی هاتن تکاندن.
لقوسر جی پنگاوا دیروکی به جوش هات پیروز کرن. هر وها لگلک نافچه اتاقین میردینه روژا و جینه به چالاکین جودا هاتن پیروز کرن. نتنه لکردستانه لگلک باجارین ترکیه جی پنگاوا 15 طبقه هات پیروز کرن. لگلک نافچین ادنه، مرسین، استانبول و ایزمیره به چالاکین جودا 41 سالوگرا پنگاوا و جینه به جوش هات پیروز کرن. لی یونانستان جی 15 طبقه هات پیروز کرن. شاهی یاکو به پیشنگی نووندا چاندا کردا آتینای هاتی درخواستن به تبلیبونا کردستانی ل آتینا و لاوریونه دجین و ریوبرین سازیان پیکات. برنامه جبو بیرانینا شهیدین کردستانی به دقیق ریزگرتنی دست بکر. ده مراسم ده پیام فرمانداری بریارگاه نووندا پاراستنا گل مراد خرای لان آتیکلداری 15 طبقه هات تماشا کرن. دا خفترین لسر ناوندا چاندا کرده هاتن کرنده هات دستیشان کرن که 15 طبقه شبو گل کرد جرجنا و جینیه. اشارت به رولا شهیدان عادت کوشین آزادی ده هات کرن و هات گوتن افت کوشین به بریارداری تیدوماندن. ده شاهی ده رولا استراتژیک و لشکریا یکش پیشنگین شورش روژاوا نوردین صوفی یادت کوشین کردستان ده هات نرخاندن. هات دستنشان کرن که کوچار اورفان جی به پروردهین دایی و تفکاری خواه یاجبو پیشکتنا تفگرا گریلا برولا خواه رابو. ده تواهی شاهی ده درشمین شهید نامرن و بجی سر و کاپو هاتن برس کرن. اندام فرمانداریا گشتی یا یکینین پاراستنا جن یه پیش سوزدار دیرک قالا فرماندار و پیشنگ شورش روژاوا نوردین صوفی کرد. سوزدار دیرک دبیجه نوردین صوفی حوالاکی راست ایجنه بو. ددل شروانان و تواهی جواکی ده جیه کی پر گرانبها چه کرد. دشران ده، ده حملان ده، ده پروردان ده، ام بهفره گله کی خباتن کو ما بهفره دان مشاندن هبون. فرمانداره کی خودی چاره سری بود، فرمانداره کی بسرکفتن باور بود، فرمانداره کی خوب شورشی را خست بو یک وجبو کو خدمت شورشی بکه هر تشت وکهویه کی اکو دای چیکرن او حتی حوالتیا کو دای چیکرن يعني باورية بحوالتيا بالجن را باورية بأزادية جن وبتبليبونا جن پر زيادة خبر هرچ ده بر پرسيار ديت يعني جيبوي اركا بچوك اركا مزن تون نبو براستي نا وكي ده اعلام ده نها چكرن لد دل انسانان ده دل جواكي ده دل شروانين خده دل فرمانداران ده دل فرمانداریا گشتی ده جیه که خوی پر مزن اگرام بها هیه اساس پرتشتن کو داین ما ام بکاربن وانا بردوام بکن و بسر بخینن سوزا مجی جه توای حوالین شهید روی وی آوایی به آلا وان آلا شورشی آلا سرکفتن لعرده نهیلن و شورشا بکد هاتی چیکرن بخوین هاتی چیکرن اوی وری پاراستن بحمو رنگن تکوشینه گله لهو شاگردی گهاندانین لگردیگه این ترکیه işkence uzaktır sergirtiyan her kudüsçe zede de ben u berdewam dikin derket hole ku gulle danine hev şagirti gaha girti ya tipa se al navçaya çarşamba ya Samsun'e ku girtiye siyasi kıyasetin aydın libirte girtin aydın beryan ha jigelek caran bezextu gefa gardiyanan re rubru mabu her uha girtiye binave Emre Can Demir ele girti gaha tipa se a kava ki جبر کو لگرین آنها و دف قبول نکریه راستی ایرشا گاردیانان هاتیه. هاتا را گاندن کو پشتی ایرش روبریا گرتیگه همو چالاکی خدخه کرنه.
Malbatên girtiyan dan zanîn ku lê girtîgeha tîpa se a Kavakê girtiyên faşîstên nijadperest hatine bicihkirin. Diyarkirin ku tevahiya rojê gefa kuştinê lêgirtiyan tê xwarin û bigotina dema ku pêvajo bidawî bû em ê we bikujin gefên kuştinê lêgirtiyên siyasî tê xwarin. Endamê Dem Partiyê Komisyona Demokrasî, Xuşkbiratî û Hevgirtina Millî Cengiz Çîçek derbarê xebatên komisyonê de axivî. Cengiz Çîçek anî ziman ku di sê civînên destpêkê yên komisyonê de usul, esas û rêvebirî hat nîqaşkirin. Cengiz Çîçek diyar kir ku yek jî erkên herî krîtîkên komisyonê ev e ku bi rêber apora hevdîtinê bike û got Berêz Abdullah Öcalan ji roja destpêkê ya vê pêvajoyê ve muhatabê bingehînê pêvajoya aştî û civaka demokratîk e. Bi daxuyaniyên Devlet Bahçeli re jî ev rastî cara yekem divê astê de hat qebûl kirin. Lewma giring e ku komisyon bi Berêz Abdullah Öcalan re hevdîtinê bike. Cengiz Çîçek vibirxist ku rêbera Poberê jî di pêvajoyên Oslo û çareseriyê de ji bo müzekereyên şeffaf bûye û got yên ku şeffafiyeke rastî dixwazin divê pêşgiriyê bidin hevdîtinên bi Berêz Abdullah Öcalan re. Cengiz Çîçek destîşan kir ku divê di xebatên komisyonê de ji dirêjkirinên nehewce bê dûrketin û got ger em li lîsteyên ku hemû partiyan pêşkeş dikin guhdarî bikin di sala 2040 de jî em ê hêj guhdarî bikin. Devê em erkên esasî bixin ser masê. Endamê Dem Partiyê Komisyona Meclisê Cengiz Çîçek di dawiyê de balkişan ser nirxên hevbeşên gelan û waqfî. Pêvajoya aştiyê ne tenê ji bo Kurdan lê ji bo hemû gelên Tirkiye berjewendiyeke hevpare. Ji ber vê yekê divê hemû partiyên siyasî beşmendiya berpirsiyariya xwe ya dîrokî tev bigerin. Li aliyê din bernameya civînên Komisyona Demokrasî, Xuşkbiratî û Hevgirtina Millî diyar bûn. Komisyon wê di 19 tebaxê sêşemê û 20 tebaxê çarşemê li hev bicive. Di rûniştina yekem ya roja sêşemê de wê li Wezîrê Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaş were gudarî kirin. Piştre endamê komisyonê wê nûnerên komeleyan xizman û malbatên eskeran gudarî bike. Di rûniştina duyem de jî wê nêrînên dayîkên Amedê bên wergirtin. Roja çarşemê di rûniştina yekem de dayîkên Şemiyê û dayîkên Aştiyê wê bersivê bidin pirsên endamên komisyonê. Di rûniştina duyemîn de jî hat ragandin ku wê nûnerên Wexfa Maf û Azadiyên Mirovan û Alîkariya Mirovî. Komeleya Mafê Mirovan, Mazlûm Der û Wexfa Mafê Mirovana Tahîr Elçî bên gudarî kirin. Hunermend Muzaffer Kamkar wefat kir. Li bajarê Sineyê Rojhilatê Kurdistanê hunermendê Kurdê navdar Muzaffer Kamkar di 82 saliya xwe de koça dawî kir. Wê îro hunermend Muzaffer li goristana hunermendên Behişta Muhammedî ya li Sineyê were veşartin. Her wiha wê merasîma oxirkirinê bi beşdarbûna malbat hunermend kesayet û berpirsên bajêr were li dar xistin. Hunermendê Kurd Muzaffer 5 sal bûn bi kedek mezin xizmeta hunera Kurdî dikir. Muzaffer Kamkar di sala 1943 de li bajarê Sineyê Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk bû. Di temenê xwe yê 18 salî de dest bi karê hunerî kir û di salên şêstî de dest bi karê lêdana klarnetê kir. Piştre peywendî bi koma müzîkê ya 28 ya Kurdistanê re danî. Muzaffer Kamkar li gel hunermendên wek Hesen Zîrek, Fetna Welîdî, Bahaddîn Newrozî, Erec Endilîbî û Abbas Kemendî re kar kiriye. Her wiha di radyoya Kirmaşan, televizyona Tehran û Sineyê de jî kar kiriye. Li Licê şewatê cardin dest pê kir. Şewata ku îro danê sibehê li navçeya Licê ya Amedê hatibû kontrol kirin bi bandora bayê dîsa çêbû. Welatî û agirkujiya şaredariyê mudaxaleyê şewatê dikin. Operasyona li Dêra Zorê didome. Şevê din heya bervanga îro li gundewarên Rojhilatê Dêra Zorê operasyoneke ewleyî hat li darxistin. Operasyon bi taybetî ji bajar û gundên Xeranî cê hat pêkanîn. Hêzên leşkerî vegeriyan baregehên xwe tenê yên ewlehiyê li ser bendên ewlehiyê mane.
نوند راگاندن یا قصد درباره اپراسیون ده داخویانی کشاند. ده داخویانی ده او هاته دیار کرن. 4 شروانین مجلس روژا چهارشنبه جالی شانه این گریدای چتین داعش و هاتبون رواندن. هزین مجبو سربست بردان آوان اپراسیون اکپیکانی ده انجام ده چکتر هات کشتن و 3 جی بریندار بون. هر وها 4 شروانین مجی هاتن رزگار کرن. اپراسیون حتی قداندنا تواهی اندامین شانه و دوام بکه. لسویدیای پفچون درکت هزین حکومت آبگوهز و چکتارین گریدای وان شوا در باسبوی گله بردان گنده نجرانای سویدیای گله جی گنده قرسی هاتن آویتن هر وها گندن المجدل و والگای هاتن گله باران کرن لگندوارین سویدیای هر روز آگر بس جهلا هزین حکومت آبگوهز و چکتارین گریدای وان و تیبن پیکرن چافکانین خواجی را گاندن که جگندن دما جدال و الشیخ گله بر به زوین باجارو که آریقا هاتن آویتن لحرم پفچونین کرد درکتن. گدار نیجان و چه علم بداوی بون دن باش.